and Master of Ceremony te, and Chairman, Power and Electricity Department Minister, Tenu Pa te, and Guest of Honor, and Home Minister Pusap Dangate, le Minister le MLA, and Ipui te, and Board Chairman te, and Department Commissioner and Secretary le EMC te le an Ropui te song. Tin party le makan Ropui kan President le voina ran toyom tu song te. Zombie kan bial sai pol te. Kotlang ruai tu. Voina min on tel pui tu te song. In zabayin si mai kabuk sewa. Hetiang fangsuna hian ma dewa zan ri kan ei thin ri tram pak lovin. So vang suan ri tram de le ka kan ei thei nan. Ngai de wi soi don nia te kan Home Minister hian ni. Ei ni chin khan a powerhouse tur ka kan zuk tloa. Ei ram nuai luidung tangai na mi kania. Boruak thiang lim kan zuk. Thiang lim le swal kan zuk tonga. Tun ma yuti kan ni tir khan. Kan Chief Minister masaber putso chu nga pa pusiel thiang a hobin lui mong lama khuan sangal kan kap to ni. Nge na. Ei Mizoram aram leilung pian phung hi kan soi mai anga kan rama chuan tlang hi chin le mar hoi zong in thur le ovek ani chumin kara chuan lui om zel ta chu lui chu chim luang chu chim zong in aluang ta mar zong chu mar zong in aluang ta elai hian anar le nar hin in khan de tlang pui zel ani te chuan chim luang ni chuan leilet a hruai deuh zela hei tuiri ni pawh hian leilet a hruaia mar luang ah hian leilet tur a awm lo thluk ani ten chim luang ah hian kan sangha tui ngawang a awm thina mar luang ah awm ve thei lova mar luang ai ro chuan a thluk pui a tui ngatun a awm ve thunga chim luang ah awm thei lo ve thunga ti chuan kan kal kong poi chin le mar zong na kal le bera tlang le tlang awang tan zong kong hi kan lamamo tam pia ba ti chuan tui real le mat poi in khanani chuwang chuan pakanin chim la panwang wanga pakanin mar la panwang banga anara chuan in mai te in then wang ka an nia wangin la thua chuan le real tu yang kanin than ni khan ka thlir ngam lo zamwa li yam tur ti te awmani tin kan lui lunga hian khochak lama triam mi awma khotlang lama hian awm lova khochak lama khian ngal pui awma khotlang lama chon ngal fek awma ngal pui kan nei ve lo ani achan chu khotlang lama rian thing avan bang ani ome khatiang vel kha thang thar hoi kan ril mai choni che ole voina lung kan phum tuirini small hider project hi congress sarkar lai khan kumsa ni le som paruka bul an lo tran dai to ni externally aided project nuai ni turin an ngai thak tang khan new development bank shanghai an lo dok tana congress in bul an tran ni chu ti chuan akum thum na vela pumsa ni som pakwa khan MNF sarkar khan ron chun zom zelin abul tran na tur consultancy ro in tur kha US dollar nuai thum kha nuai thum mi kha ka thonin abul tran na tur ron peturin an sanction fela MNF sarkar khan a dong ngam tlat lo mai ni chuan kan sum ding hun thirin leiba nei
bel le theidin muna kanding lo anti ani melbera athat tere nen athona don turania US dollar te su Indian rupee chon tam deu ania ka kha dongam ta silova te chuan an bo zui ta lo shrim ani are ta wang wanga kumnga duwa ZPM kan lo sarkara kan minister le kan official tem thone ngai takin itinung le teng mon tia ti chuan kan sarkar atanga rei lo te akhan athathum na vel ani chu February sang ni le som ni le pali akhan kan tinung tran le ta ni ten Ministry of Power hianin kan han tinun atanga reivak lo akhan sang ni som ni pali September ni som pasaria kan submit man ani nan thok chak khop mai sang ni le som ni panga February ni som ni le pariata Department of External Affairs Ministry of Financing min pom saktani so atho hun sung kha re lovani ti tak zeta na thok du han nei hi chuanin thil hi a local chakhop maya he project hi athat em na chu kan sumpuk na tur New Development Bank Shanghai tang hianin apung hi za cheng khatle poisa somni panga chawni an that zia chu chu ringot po chu puk it omani za cheng khalle siki punga poisa puk tur yom sen kan in chu na saviavin kering khatiang te kan lo ngai sak lo thei mai te kha amma kisukati tharle thina chu kumsam panga chunga kumsam pa ko chunga ru turania chu mai cholani lawa keini ru tur kha ni vek lawani za som riat kha central sarkar na ru langa za som ni te chak khan ru tur alani le ta zela chu chau po solani lawa za som ni kan ru ve tur tanga azad ve za som kha min la pele donani kan la recover le donani ti chuan kan tum tur tak chu za som ang vel ani chu loan thami ania hetiang loan hi atam thiang per bukhi kan duwa contractor te supplier te healthcare bill te khatiang power bill te khatiang bat ka athalawa GPF bat sakte thalawa hetiang loan thami hi chu atam thiang per sarkar hianin buk theila bat theila ti hi sarkar tham dan ani ti chuan amanzat te kan thetoa tuna hian kha project monitoring unit PMU kan din to report ninron petoa a foundation vaina alung kan phum ta a luang takin thok thei taila kumnga chung chuan kan ti puikin thei kan han be sei niom tak ania the PM sarkar chung chuanin kan chi mandon lo ni amaro chu bo zui zel thei turin pathian le mi puitem un tha min la pe zui zel tura ngai ila kan power mamo hi apung tuala ei kan sarkar hian industrial and investment policy kan siam thara ama industrial policy fran investment policy franan nei kha afuin country lo wangin mun khata kan duanga chuta chuan kanrama company lian India company nemo overseas company nemo kanrama investment ron titur tene na hian athona tiam kan nei ni pakana chuan ram athonin kan peng chu kan ti ni panina chuan kong kan sial sakang chu kan tia apathumna chuan tui connection kan peng chu kan tia apalina chuan power connection kan peng chu kan ti ni khang aman mani ro chuan manin a bil chun choi ve tonga atira khang jong som kha low provide vek kan tu mani chu company lian te hian min beng var sot maya tuna po hianin Chamber of Commerce of India and the CCI hianin Calcutta chief guest turin min soma kakal theidon hedon lo kashelova
chung ati chuan kan mu tam ber tur chu company lian Mizoram investment ti du te an ni don ani kha kan lo lak lu chuan kan power consumption kha asang le don ta ti na ni a tin han holding scheme noya kan entrepreneur howin man la ta sup maya til processing a tuna yan kan thalai te ma la na se mem to ni kan self help group te po yan til na no hi siam chuak to ni power ngai fik ani heng hi chu ti chung chuan tuna ke ma ni nge na kan thar chuai chu megawatt som po ala ting tha thum lo ni yuti kan dia tangin kum som nga pali mel kan mu to a kum som nga le pali chung khan megawatt som po kan thar mu mal lo ni chu kan muan zia chu ta tang khan a hria ni kainin kum nga kum ru kum som san kum sari chowa kum som nga pali chu nga sarkar ma sa tin an thar chu ai tam hi thar chu nga kan tu mani chu kan in lo an lo na em ani then power purchase chung chang a he chu nakina tuna khati khopa in to de lo kan ya wang khan atlang pui chu tua kan official ten an chu na chuanin kan ta ni lo kan thar chu tle ma wangin leivek khani ta man ngai vek ani ta thakata hian cheng nuai sangli zeriat som sari pasari man vel hi kan pek reng angaya kum khata chuan cheng nuai singa sangriat zanga somli le patni power kan chit man hi kan pek angaya kan budget a hek hle ni chu chapa chuanin har san na kan han to chowa kan be sei lo reserve power an tia hetia national grid atanga quota kan chit thei to quota hi kan nei ta ni ma se kan kham lo chang am ta khami ba kan quota pela extra kan chit man reng kha kan pek le sel angai ta sang ni le som ni le pali chung khan megawatt som sari panga kan quota pelin kan manga heta hian cheng noi sang sari zanga somru kan seng ni chu in to de lo chen hek zia chu poi de mai nia khatia khan India sarkarin regulation hi anon siam har tuala tuna hian state power in to le to de velo te hi kan phur hi ari tual ta kan tran angai le ni tin tuirial shortfall bill kan be sei mi lo min thing thut boka sarkar ma sai kum nga chung an lo bat tling khom chu nuai sing khan le zan ni rul tur kan nei da thut maya atamania nuai sing chung khachu shortfall bill chunge kan ti chuan tuirial hydel project ina power asiam chua tur kha eng har sanna emo wangin lo siam chuak thei da lo sila asiam chuak thei lo man khamin bil tho ni chu shortfall bill chuni chu tianga power a thar chua lo po a choi zel tur chuan kum sang ni pariat borvel khan agreement an lo sign to sia ti chuanin khami shortfall bill thar mia lo kan chit mia lo man kha vai bel cha sing khat zani an nuai khat zani kan han choi kha ngai ta khai thok le khata chuan kan petla thei long chu he ti zat chu adik chia chuan kan hun chung mi po ni lo wa kan tia ngai dam kan di ma a power minister Pu Lalduhoma harla a ang reng ro ko maya kan chunga in thapiana ti chuan installment te in rul don nia min tia
installment som pali kan rule to a som pangan hi treasurer tu na treasury hian om mek ning ka ria kan rule zo don ta ni chu chung te chu kan har sat na sum lama bel cha tu ani ta ni ten electric bill hi a huna pek lo chuan a pung zel ani a penalty kha oma a pung zela chu chu pek tlai wanga hrim na kan ti meng chu surcharge an ti ni sarkar ma samuna khan an choi bel a kha hunan pek lo wanga an choi bel a kha nuai sang ni zani panga a omani a wi om khop mai pek tlai wang khati za za han choi ri ngot mai kha chu tin a bil hrim a kha nuai sang ri za sam ru pakwa an lo ba ani chu thlanga chungin kan rule vek ani kan sarkarian ten kan an sarkar ta theito kan minister hovinan an chua pek tlaya wanga choi kha pek tho ngai sia kom thlang pa lei ba a huna kan pek lo wanga apung ne na pek le tho kha a hek mai maya chu wangin ke ni chona hum ta kan pe turani kan tia kan han tum ta kan pe thei ta zat mai ni a tum na an omi chuan ei kan official house zong ta nen tran kan han la ti chuanin a hun zela kan pek ta ka wang khan pek tlai man hi kan choi ve ngai ta lo ni ten chu lok na chu a hun ta ka kan pek zel chuan a bil ai claim ka bin ngai dam thin ni cheng noi za choi tu ni se a hun kan pek chuan noi za pek ngai lo noi za ai claim khan pom the ni chu rebate an ti ta hey rebate chu ti za kan dok to kan han ti ngot thina mi pui tam tak hian in a om zia thelo ni rebate om zia chu a hun taka electric bill kan pek awanga min ngai dam na a lom man ani ber mai choi tur ai claim kan choi thina chu tianga kan ti awang chuanin rebate hi December thla thleng khan nuai zaruk songa pasari kan dong toni lomom da wasin pian e hian kan ram sumbo ma poisa anon sung lut nem le ni ten chu ba ka chuan power trading hi aom le ta power trading om je chu central generating station atanga kan chit za tur quota kan nei le ta chu me kan quota chu zan tin hian tian a local ta zan tin ti mai na chu ta kan man bang kha hral a oi ani kan man sen lo zan kha ong ve fo mai sia kan quota kha ni bok sia kan man sen lo kha chu kan hral le chon kha phal ani ta kan le na aya to ten kan hral the ta kan le ve the ta ni amaro chu tianga hral le chon tur chon kha power trading an ti chu ni ta power trading ti tur chuanin power bill hi ni som sari chunga pelo tan chuan ti thei ani lo ni in soi chian na lam ni lovin sarkar ma sa khan ni som sari chung te power bill pe thei lo wang khan an man bang kha power trading tur kha an hal ve mang lo ni awi om emani ke ni chuan ahuna kan ti zel awang hianin tuna hianin power trading kan man bang kan hral le chon na hi noi lir sing khat sang ni zan sing khat sang sari zani pariat poisa kan la lut toni so kan le phota kan hral le khani ta kha ka chu apum pu kan poisa mu za ta nia kan hlep kan profit chu nuai sang riat za sari som ni pakhat atlingani ti chuan rebate atanga kan mu le power trading atanga kan hlep patni bel khom kha
nuôi sáng qua za thum som sari pakwa atlingani vậy là hian kan piani minister le Ropui te zong chunga hianin ta aniam ber grade 4 te casual employee te pon amang Hmar te pon amang an zawai chunga hin lom thu ka soi duwa power hi kan mo ti kan thriala wangin an laka hian kan thil phal viawa duat po kan duat viawa ni tren ka chuan in du sang lu tuk te po an ron ti mai theya ama ro chu poisa hi an la lut ne mani an safe ne mani khatiang khatuna chuan kan department hi alo ni veta sum thuninu ni thin department kha voina chuan kan source of revenue pakhata alo chang thei ta hi achievement Ropui tak ania alo om le ani ten kalphung thar hi department ai mu tur om nuala pakhat chu bill pay dan system billing system thar hiania emi tur hian software te anan boi puya nikumars thakhan pilot project in ayan chinna anan neya chuan district capital aten an tichin so zela nikum august ni khadatang khan mizoram puya hemi kalphung thar hian bill kan lo pe theita Android le Apple application mangin kan mobile phone atang hianin kan handset atang hian online in bill kan pe theta veka ta bill pe tura zuk kala taxi hire te zukin tlarte angai talova hi til thar lomom tak department in mipuite all samna asiam ani ten adang le chuan RDSS smart metering an tia hi tuna kan meter man lai ang nilohi smart meter ron thak so zel tur ania hi department tan po tha mi puitan po tha emya kan zo warbat hun hi kan ngak lel khop ma tuna hianin consumer mi sin hile sang sari vel chu smart metering hi wasak to ani ti zo lana na le lom le mai ten mi athok tu company de po hian thataka rang taka na an tho theng turin harsan na an ya pia nga an harsan na ang te sutkian sak zel hi kan ti tur public interest ani ti wena kan soi duwa kan thok tu company te hian ahuna bill te an mu lawa ngmo harsan na khoi mo kan lo siam sak hian na in atuara apoi thina chu ani chau ni lo hian kan department noi kan thok tu te kan contractor ni mo kan supplier mo layan ni mo heng ho hi kan ngai sak that angai ani tin kalphung thar nan kan mu le chu area bunch cable ania tuna hianin electric rig kan nei thin pang ai hi bare conductor ania hei thak vek kan tu mani ala om nimin mau lerin thing lerin han huak kan track chok ka khan achia khoi palina la om box ya hei bunch cable in aerial bunch cable in thak vek an tumme ka tuna hianin chu hruidum kan ti heni hruidumin hruilui hi kan thak nga injam nok nuai hi alo fel duak nga tin ahim don bok ani kha kalsak tru le bok ani tin kan malama kan ba an soi le ilangin tui vai ni chena kan ngai thanual to nga kan thual le reng nga tui vai hi abulta ne rei to khop maya sang ka zakwa som kwa pania congress sarkar in bul an lo tan dai to ni DPR te pon lo siam to ni ma se an puitin lova sumenu a chuanin MNA van lo sarkara an zui talo frima are tawang wangani kum som thum pathum nuwa engma tilawa kum som thum pathum hun kan khoral nuwa kan sarkar tharin
he itinung liang kan tita atir duana khan chuanin megua jani som thar thai durin antia Manipur chim tlat mai ni Manipur chim ka chuan Manipur sarkar nen agreement siama power te ka insem ve ngai aboi thak ne noi lutuka chu wang chuanin a ko na ko hi ti niam de mayang megua jani som ne lovin megua za som thum pani thar thai durin Manipur ram chim lo tur che chen kho pilang athanang zo kang kan ti chu tiang tu chuanin ruaman na anan siam chho le tuna hianin Department of Economic Affairs Ministry of Finance atangin nuai jani som thum kan dong to chu transaction advisor roinan ania hemi na han thok turian kovel pum hwa pa company lian le mingtha an saniang company tuna hian roi me an ni DPR an buat sai zo to chu tian ni chuanin khoya tang nge sum kan yang ti bok kha kan ba bak chu ani le ta sum tur kha kan pe na tur kha kan an ngai to le anga kan mu thei chuan ei po hi kut kan thak le mai don ani tin tlong kan ngai tha to tlong hi megawatt zavel avel tia soi lo chuan ala chiang lo tu na chuanin chu tiang tura be sei chuania hei hi I estimate hi kan revise ani September kumin September tha hianin kan zo thei be sei ani ti chuanin estimate te kan zo DPR te kan zo fel chuan akwa na tur sum bok kha kan try to tenan ngai to le anga apung claim lon thachi puk tur te kan frame nge ke mani budget rang hian kum khata hianin Bible se sang khat te vel hi kan da anga ti chuan Bible se kai Bible se sang khat ka ti noi sang khat vel noi sang khat te chu kum khata hi kan man tak chuang lo ba voi khata project mamo zong an budget da kha ngai lo ba kum khata kan man thei tok tur kha kan da kum le kan da bel leng kha tiang po khan kai mani budget tang po hianin ti thei chin om ve thei tur ngai ani tiangin tui chang te kan soi seng lo banga solar energy han soi le tai la mani lo ka khan thlui ni som ni khan theng zola megawatt som thar thei tur solar plant kan va honga tin tuna hian sumsuya megawatt nga thar tur thome kan ya za som ni an zo to an ni pani hi kan ta liao ani adang ni chu hei mi ta an nia tui rial te po kan lei angai ta sel ani mani theng zo la kan va honte sumsuya mi ta hi alo puitin huna chuan a free ani kan ta liao thonin kan si thei to don ani hei hi a that big em na ani ti chuanin Mizoram Village Council som sari panga vel hian kan khua kan rama solar plant inon siam don chon ram kan pe thei chuan an tia visi som sari panga vel in tu na hian an ram an phal thu an non soi to kan lom khop maya chung zinga chuan panga hi an than chin phot ania chumi ta chuan expression of interest ti chuan ani to Hmar chu an chang thadu lo riau maya thok tu tur lampang hi an interest vak lo loma kan mu don nge don lo hi soya hara tin vankal solar kan thrilar le kan ta ani lova le ngai tur khani tui ria lang chia khan vankal solar plant khian enga ti chua lo chuan ati chua lo man kha kan soi ngai tho boy thak je chu kan agreement an lo ni miawa ti chuan transformer achetani transformer hi nikum me thavel atang khan achetana vankal solar plant kianin power ati chuak to lo ni ati chua lo man kha thlatin noi som kan soi ni tlat mai na
tu na hian noi za thum som riat pasari vel enga ti chualo man hi kan choi to ni noi za thum som riat pasari chuan transformer tan tak athar tha alei the ni ma se hi kan riat na alarei lo wa ke in ka riat na phei chu larei lo khop ma ya enga tinga ni kan lo ngoi pui veng veng o ka tia thiếu học lâu ta cái này là tiền nuôi sống giỏi rất mất cái sự chứ vào nên nimin bịa khan cái này xin này là hiện nay arang thấy rằng bên transformer lấy tuổi lâu sống sar là in bu về lại cần liền thì do cần buôn cả lắm cái này tia anh giống chẳng chẳng đó này anh bu về lại cần liền à bởi sao cần bị mấy anh thì cho nên cần buôn nga là tiền hẹn thì cho lộ mình mới sống rồi giết cái tổ thọ đâu này hẹn đây chú một mỏ nار mỏ này chỉ anh ngồi in cái gì à tiền rooftop solar hi hay warzel kan dua mani in chunga solar kan han man chok tur kan han voi tu na hianin mi chung kwa za sari som kwa pakhat vela hianin ti sak an ni to abel khom chuanin begawat ni point paruk pani achuak dai to ni tui ko te nau a hen to ni hei hi war thakop mai manin chunga ti na rem chang nei chuan solar energy hi lo ti langin khata tanga power lo chuak chuna in siam kha heta amen grita khan an thun zom maya meter fronten huwa ti chuanin heta piani department atanga kan bil choi thina kha asutla ta doi mai ni in lo thar nem phei chuan man bang in nei phei chuan sarkar le sak non chu ni chu bang chuan in chunge mo mani compound nai vaya ama in to del na khop tur tal nei chuan ni kan thama ke thleng hian in hei hi wari langin i war zelangu hei hi apoi mo em ani ten tun lai khovela tôi có làm để bút bút tàu lên pumping system in local trần lệ ter tàu mày tôi nói hiện nay van cal bốc tôi chẳng khi hey công ty lại mấy cái nhà megawatt sum nga thar chuak thei tur angai ania chu chu apam chawin ani don ta ni ramati cheve vak lo ni he yanin hei hi arang theyang pera zo ni selangin priority ron pek chat ni sila sum le pail ma po kan har sa chuan hei chu finance ai ron thlen zelanga ati dan kong kan lo zong zelanga kum nga chung chuan hei pe thei kan in be se ni kum nga chunga megawatt som nga kan pe man lo pain rei chuan kan pel karing lo ti chuan heng neu han soi hianin now chu apai tu lo chuan an hring thei lova hring nu apo nu from en kol ai chuan an nu taken en kol zui zel kha at fu thina kan project then kha ti chu ti puitling tur chuan kan la sarkar le zel angai mange o ti ta kha Rilru alo langani ti chuanin kinga ta khianin kumnga chung vela megawatt som nga kan thar thei chuani kum som nga chuak chunga an thar let engama zan kha kan thar don ti na ni ngal riwan mai ni power kan in to del vat hiangai brigadier ti sai lawan thei to pin alo buai puya amun line ra buaya thil ti thei vak ani lawa ni an ni khan tuya bairabi ti khachu pc zong dia ni na soi thei veka assembly house apo kan pcu na de kafiama kan people te tharau hichu ri la kal thina pc tharau hichu bairabi a kal phot thina te karin te an policy an chiang ma pc au kha en tong tlak nin ka ria upc yang de ne upc boy policy an chiang an turina hiani chiang turani athani ti chuanin kai sarkar tir khan delhi power minister kan zu muwa pu manohar kha kainina kan ngai poi mo song kan project kha kan kenga anni khan ngai poi mo kha min lo an lo chop ve buka
chung sinh a chuan dar zo kai pumping system so an ron chhop chuak ta dar zo kai so asami a tui pui lui so chuan mang don lo dar zo kai lui te tui so tok em pumping a chuan tui tam ngai reng lo ma ti khanin chuna solar mangin an pump chhawat langa zana ama in power ngai lovin gravitational load chuk le chu chuan power siam ta chu alo phor ve thung ta ni kan power minister chuanin hei kan ngai pui mo he thok tu tur po atan po SJVN company kan thang fel diam to nia karon tiranga PowerPoint presentation ron penon chenia tia Mizoram House an local ta kan MP te po kasoma chuan kan ngai thatlanga an minfil dan chuan sami dar zo khotlenga motor kong te so kan lai zau vekanga tuna lei po so kan do thak vekanga khuwa inza ni borvel hi chu ading dong na employment po a generate na sa dong ni ten asira khana khuana kan siamanga dar zo tlanga da khol na kan siamanga kan pam chho mai do na thilati chelowa a tha tui po kha ngai tlem tui huwa kal ro ti kha thla thenga ngai chawa angai le ngai kha tikhanin ein rotate don tani chu megawatt sang ni le zali ti chuak thei turania central lam ina an priority an dania wangin kan an soi chonga kan thian thang khaten pudwa hian thu war dewani a khiat sual niang chu tiang om thailo megawatt zali ti na niang min ti saka kan ho tu te poi min soi pui thangam tami lo me da tang sa ma seng hi a document ang kim kan nia mansana khan parliamentary standing committee ho in minon tlok khan evening dinner le cultural program kan lo nei pui khan PNE ministry atang joint secretary local be ka be fal lok du chen ya ka tia kan soi du na enga tinge khati khop khan min norati ra khan megawatt sang ni le zali te chu atam maya kan bang seng don lo Ropui atira khan min nor na tereng tu na yan a company yan eng ma naron tilonia heta local voi khan min muwa an re wang ania company hi etiang mai men ni chuanin khawp kadu na thok lo tur company ro hi kan state chu ngan kadu ho lo ania ka tia ya chuan a thla na tur chu nang ma nin ron zong ula min tia kenin kan zong mu thei lovang a chia le tha po kan thelo company lian na ngai bok sia nang manin lo ngai tur u thla kan ngai ni ka tia chu kan MP tu na hian South India ajin me ka kan MP khai lo bo zui don nia ka tia ama power minister le po hian in nel an ne tu na kan MP hi tiang chuanin chu kan ti bok ta ten ni china kan zu kala khulaya power house bul tur an hoi vel khanin helaya hian pumping system hi ati thei mai o mango kan tia ke ni le ma ngai na nia kan engineer ten ron survey ola hemi tu ru ni kam vel hi bul tlang sang tak pam chong na tur a omani atui ngai mang hian pumping system in helai hian mega wan engemaw zat kan ti le thei kan be se ta chuan ro survey turin kan cha du hrim chawani ten tu na hianin Mizoram hian khosong ni le pakwa electric ina ala khen velo le repair ngai kan nia chu te chau chu tu na kan nei hi ani to heng hi ti vat kan tuma ten FCAA bill pass alo ni ta hei then khatin min soi hlava Mizoram an thal don te min ti vaka hei kan mangoni elaya hian project kan ti don reng chuan PNE project an ei chuan revenue an te langaya forest an te langaya clearance angaya kha kan har san na lian thin zong song kha tuna chuan state sarkarin in principle approval te kan pek thei to wang thun in sang kan nei ta ka wangin forest clearance chungchanga hian har san na vak kan nei to lova FCAA lautur anilawa kan ramta na mal som na Ropui tak min thlen tu ani di kha
kan soinon du bok ani ti chuan atom na tan chuanin kan minister chunga hian lom thu kan soi du a ke ni singa chuan power a chuanin a heber le atui chilber ni tura po kan ngaya apa pukap sanga dam lai khan an chung kwa hian tui phal lui khi khwat an lo dil to a khati lai sarkar khan phalna an lo pek thailo wanga khwap ta lo chau khan nia ma ni chung kwa power project din in huam ka ngai mai kha minister kan han nei hi halom om kati a lom thu ka soi du a tin kan official te trangkai kha khai hanti chakru o kan hanti reng hi in bo sui wat sela heng sina ka soi tak song kan achievement song kha kan sarkar na thok te tel lo hian kan ti thei mia lo ni sarkar na thok ten sarkar Rilru an ria full cooperation min pek awangin tu ni kan thleng thei a zabai chuman lom thu ka soinon le du a ato bera chuan elai tui khoina ngong tu se song le khodang te lai lak te ponianga khodang nang te ponianga heta khotlang roi tu kan VC te kan NGO roi tu te le khotlang mi pui mi mir jong song he tui khwa alok lim theina tura kan department thok tu te lo troi ong tu le lo tran pui tu rin ka nge du chuwa mun than kana chuan compensate awangin sarkar project kan ti buaya kan khera ko ta te kan kala tiang khan kan ram ma son na delay duai zela su tiang chu hom lo tura kan ngaya en laya thok tu te song in zavaya he project apoi kin theina tura thei to bilo chu apoi turin kan som bok chu ni lo me